Ой, добре. Денис ми носимо дерева на клек. Andrej nima v nedeljo kaj zadeva, pa je rekel, da gre na klek nosi drvo. Evo ga, malo to. Pa ne bi še komentiral, ampak ful prerano smo vzeli to drvo. Daj mi doma, ajde. Ega, skoro smo že na vrhu. Čekaj. Tu piše gor, dobrodošli v carstvo klečkih vještic. Sad idemo v carsko vještice. Da ja sem lahko cel čas pokazati tu gor. Pa ni res, pa ni pipno drva. Zdaj bo pa Andraž prinesel v kočo. Andraž ugotavlja, da je to največje drvo. Tega vidi ga dobro. Misliš? Gremo, Andraž. Tam. Tam gor gremo. A tam da desno. Imaš ti ta film, imaš ti to? No, saj razgled pa mu lepši, nič drugo, ne. Andraž, tukaj, tu mi deluje ena zanimiva potej. Ja, v bistvu, kaj zdaj delamo? Čakamo, da Andraž izbije cilj. Vlaka dalje prezen. Tam za čas šak moramo priti. Kaj se tam? Čak, se ni tak visoko. Pa dobro, ajde. A tu je taka leva polička, tu se lahko čakam. Tak sploh ne. Ne? Ne. Aha. Ta, da je še malo bolj na rob, ja, to je idealno. Juhu! Ne! Nekaj. Nič ne, zdaj smo tu na eni polički spet. Andraž se lepo sel. Zdaj plezamo naenkrat tandemu. Temu se reče plezanje v tandemu. Jaz sem vijoličnik v tandemu. Ajde to. Odlično. Da damo ko 90 prismo. Ušit. Daj. Milo v tandemu. V tandemu smo. No. Več ti ne vidimo. Ja, tam dež pada. Tam tudi. Znaš, kje imaš kalnico?